ko je Lauda, Niki Lauda ili Profa 18. januara 2025. tekuće godine i divlji konji idu u put čvrstnice. Problem divljih konja. Problem. Evo, dakle, Aldin Amar je tu, ako se šta vidi, vidi, ako se ne vidi, Profa je standardno. Vidjet će se kad se razdani. Trenutna lokacija Risovac, Blidinje, s naše desne strane planina Vran, vamo s naše lijeve strane južni greben Čvrsnice i najviši vrh Pločno. Hvala što se nas pratio, evo malo profa, malo krademo, ovo je planinarski običaj da se malo skrati put. Nalazimo se podno malog jelinka i evo pošto uskudijeva ovaj put sa snijegom, možda ćemo dobaciti malo dalje. Sedam i 20. A dobro. Evo nas. Pokret. Lagano idemo. Put južnog grebena. Put Pločnog, još nekih vrhova. Profa nas se nagovorio, kaže bit će lijep dan, sunčan, bez puno vjetra. Jes me bilo teško nagovoriti to što kažeš. Evo sad za sad idealni uslovi, 0 stepeni, možda čak i blago u plusu vrijeme. Idemo. Dakle, ovo ovdje iznad nas je mali jelinak. A mi trebamo za početak izaći na ovo sedlo ispred. Pa ćemo dalje vidjeti. Ide ovaj dugometražni. Ovo vam je odgovor zašto ustajemo u 4 ujutru i krećemo put planine. Kratko i jasno. Ovakve izlaske nećete sigurno naći u Ferhadiji. Evo zašto volimo ove momente još šuplji. Na svaki mogući način pokušavamo da animiramo ljude da ustaju u 4 i... Planinarski laž. Lažimo zajedno. Lažima do pobjede. Lažima do vrha. Nismo mi ba političari, mi to fino upakujemo, gledaj. Sjaj. Ne može da ne valja. Jedna mala kača, pauzica. Evo nešto se Profa smije. Zna on. Nada umire zadnja. Bogam smo se dobro izborili. Dole smo izašli, kako se već zove ovo mjesto, Bare, jel, Profa?
Izbara se, niko ne vraća. Mi se vraćamo. Ako Bog da. Ovo tamo u daljini Čabulja. Evo ovako nam je pravo kota 2093 ili GSS-ova kućica. Sad nas vjetar tjera. Vjetar nas tjera da garimo. Vidiš što, vidi Profe što se uljetio je. Ništa Gorotek slobono. Ne može čvrsnica bez vjetra. Ovaj zimski uspon urijetko koji ima da nema nekog vjetra. Ovako idemo poprijeko, a ovaj put iz serpentine vode cik-cak, a mi smo upravili prema koti. Trenutno smo na 1920 metara nadmorskih. Hoćemo li da reze ljudi? Kota 1093 i led. Zovite ga vam! Dakle, trenutno smo na koti 2093 GSS-ova stanica ili kućica. Malo smo se ovdje, ovo nam je došao ko neki spas u zadnji čas. Kuća spasa, jest, sklonili smo se od vjetra koji raznosi. I eto, to je to, malo jeli, sad idemo put Čuprije, ko Boga. Profa, jel da ti znaš put? Neko valjda zna gdje trebamo, ništa, sad izlazimo, ostavljamo za sobom isto pospremljeno, dotegnuto, moramo zatvoriti vrata, dobro ovdje ima žica. Dakle, evo nas 18. januara na Hercegovačkom divu Čvrsnici. Trenutno izlazimo na vrh Čuprija 2103 metra, čini mi se. Evo ga, Tuspas Aldina, Tuspas Amara, Tuspas mene, momci, svaka čast, odlično, pravi zimski
Evo i Profes, on malo po ovim društvenim mrežama zadaje udarce u pleksus. Evo i Profe, ovo je njemu već XY puta, a svaki put čestitamo jedan drugom. Ponavlja gradivo. To je kad niješ da slušaš na času. A ja. Eto ga. Ovo ispred nas gore nam je Pločno. Pa smo malo obeshrabreni jakim vjetrom i ledom bili, a sad fantaziji. Le fantaziji, što bi rekao Amel. Evo, ipak smo odlučili da dođemo do najvišeg vrha čvrstnice Pločno. Ovdje gore lijevo iznad. je 2228 lokacija, po ko zna koji put, najviši vrh čvrstnice, južnog grebena čvrstnice Pločno. Ovo je ta neustrašiva, nepobjediva, hrabra, luda ekipa, puna energije, pozitivne. A eto, tu je profa, normalno krivac, odgovorni. Nešto se zadumao. Kafa. A šta nam je dole? Dole nam je sunovrat, samo takav. Odozdo se dolazi od Masne luke i onda vamo amfiteatrom, koji sad izgleda dobro zaleđeno i strašno. Tamo dalje vrh Kapci,
veliki jelinak, lažna kota, itd. itd. Dakle, kota 2219. Tu je negdje zatrpana piramidica. Vamo nećemo ići jer je greben strehe. Ovo je sasvim dovoljno. Čestitam momci na još jednom vrhu niz. Ovo nam je, koji nam ovo dođe vrh? 1, 2, 3, 4. Sad se spuštamo. Ovo gore iznad je kota 2119, jel tako profa? Što nisi išao malo vamo? Morali smo se spustiti u ovaj procep, kuloar i onda ćemo gore usponom. Jer vamo inače staza vodi, ali tamo je nemoguće grebenom ići jer je led, stijene i da ne bi riskirali, odlučili smo se spustiti. Šta kažeš profa, molim te ponovi, ne čuje se vjetar jak. Kud me upozna? Pa ja da tebe nisam upoznao, ne bi sad po ovim zimskim čelećima, jasno. Ali sve u svemu, kota 2119, čestitam, danas 5, čestitam Aluka, Hamar snima, nećemo video pokvarati. Svaka čast. Svima koji došli. Čestitam burger. Čestitam, brate. Tako je. Biće nešto od tebe. Jel de? Bogam, ako se još par tura ovakvih i to je to. Pošteno. I onda ideš sam. Samo nemoj da me profa otpiše. Mislim, ono da ćeš sam reći da još. Ovo mi najteže palo. Ne. Kako? To je taj četverac. Kvart, nažalost. Nažalost, vašu radost. Dakle,
Kota 2119. Ispod nas je zaleđeno Blidinsko jezero. Tamo preko puta nam je Vran. A ovo više ne mogu nabrajati, nemam ni vremena. Nemamo ni vremena jer valja se nama vratiti. Tamo nam je Kota 2093. Čvrstica grota. Hercegovački div. Slikanje ljudi. Nek smo došli. Nek smo malo prošetati. Malo. Znači 1000, skoro 200 uspona za sad. A kilometara smo prešli. Puno momento. Boga mi da nije to. Izlazak s Kvara. Četrdeset 5 stepeni ima sigurno, ako nema i više.
ja ga I evo ga, to je modna pista na čvrsnici, model Amar, izvolite molim vas. Malo to da vidimo kako noga radi, to. Idemo sljedeći model Amar sa brojem 2, molim vas ocjena. Više se ne družim sa ovom. Kako propa, pa ovo je modeliranje, vidiš piste, idu ocjene. Za tehnički, za umjetnički dojam. Možda pista negdje u gradu. Kakav dan i čvrsnica, nevjerovatno. Eto, nekako smo uspjeli, moj propa, 5 trgova obići na južnom grebenu. Naravno, sa veličanstvom čvrsnice, vrh pločno. Led je takav. Ovo je prvi put po ovakvom letu. Ovo i botini. Približno. Bili kratki, Ja, ali ovo je baš led. ali ide oprema dobra, volja dobra, ekipa dobra i to je to. Sad se spuštamo do kote 2093 i onda ćemo put ovoga malog jelinka tamo negdje da nađemo tu stazu. I evo kako idemo prema malom jelinku, ispod nas Lidinsko jezero, idilično, zaleđeno. Ekipa šuti mudro, lagano i umor stiže naravno. Evo već 7,5 sati i 15 km hodamo. O usponu smo rekli ranije nekih 1250 metara. Vesela jedna Turca. Tura na tura. Malo smo sjeli. Ovaj gonić robova nas je tjerao, hodali smo. Pa kad smo pogledali u sat, vidjeli smo, nisam ništa rekao da si ti gonić, ja sam rekao gonić. Pa sad tu je, nek se pronađe. Kad smo vidjeli prolazno vrijeme, pa rekao mogli smo malo i sjesti, što da ne. Malo čefa baci. Jest, malo pogled dole na Blidinj. Na Vran. Ljepota, brate. Sad će neko nešto pojest, naravno, ako što ima. Kako smo krenuli ko simfonijski orkestar, svi uglasno, znači pjevali, pričali, nije niko mogao doći, ni od koga do riječi. A evo sada svi šute, ja pričam. Svi u tišinu. Znači raštelovani simfonijski orkestar. A što raštelovani? 1300 uspona za 9 sati i koliko sam rekao, 19 km. 19. Moj aranj. 5 vrtova. Znači ovo tamo, ko što vidite, sunce, zalazak, zapad, a jutros kad smo krenuli na istoku je sunce bilo. Što znači vazdanduša ponovo. Ali kakva? Znači sad nema za zemlja okreće. Aj mi je sanio. Ajde da napomenem, gore smo, nismo sami bili, ove smo sreli iz Cincara, iz Livna, Planare, a eto mi smo uspjeli neki 5 vrhova. 5 vrhova, ja, najviši vrh pločno je ovo kote, ove 2093 Čuprija, 2229, jeli, ne, 129, 109, ne znam. Hajde, nije ni bitno, neko će me ispraviti. Krivi navod. Uglavnom, jeste zadovoljni? Razadovoljni. Što ja volim ovako pitati. Nikako da odustane. Ne, on će nas slomiti profa, boga. Oni nas mogu samo slomiti, mi njih nikako. Džežbala, omladince slomiti, je dobar. Šta ti je? Devastirat će. Biće sura, bolam, šta ti? Čekajte, pešite brzo, sam. To. Uglavnom, eto, to je to. To je to, Teo. Nijemo više ništa reći. Auto nam je ovdje dole negdje, stali smo malo da još ovaj lijepi prizor snimimo.
zalaska sunca. Nemamo još neki možda 200-300 metara do auta i Da mi Zica zna gdje se penje, ne bi dala ispiće da izađe. vidjet će na videu. Ako bude pogledala video, sve ću samo kazat. Imali smo malo gore vjetra, na samom vrhu vjetar, led, ono dereze, cepin, na ovu kocu smo koristili cepin. Ovo ostalo onako ugodna šetnja jedna. A ja ne. Koga laže sebe? I onda meni opet. Pa šetamo, evo, šta ćemo, krećemo se pa. Pa planarite ljudi, pa u tome to vam je najbolji trening. Evo sad kad vam rekao koliko kalorija spržite samo za planarjenje, ovaka jedna tura od 1300 uspona, jedno 3-4 hiljade, odete u teretanu, treba vam 10 dana da te kalorije spržite. Mala ljubomora. Ko ja? Ma nikad, ja ljubomora nisam. Ja nikad nisam teretanu volio. Nikad, kad sam trenirao rukomet. Kad vidite auto, tad ste najsretniji. I tad možete reći da ste završili turu. Turu na turu. Evo. Ko ne voli da hoda, ne gleda. Video bit će za neki par dana. Pa bujrum gledajte gdje smo, šta smo bili, šta smo obišli. Koje ljepote, like, share, komentar, subscribe. Dakle, bare, polazna nam je tačka bila, evo ovdje. A nadmorska visina bara je 1280. Eto, ukratko, do nekog novog, do neke nove ture, do svidanja. Jest. Ćao. Ćao.